Samahani na mnambia kamwishia ba tsamitska harmo live tutalwer no mnambia kakamtishia ngena mnambia kamwishia amnishia o ndojo hendelea neze malheureusement ntsina telefoni ya vili bana jishilia ikanga mnishia o amjotazisa maza hangu ndotsizimila amjoli anda korsava merci collage ya risoho. Bon, ebenge emakuswada ya live yenu timwambiane tinhati zandi sabo shamrudinde jay au squad juzi mwishia zenowekao madhamana warenge komoriano taj walovala watimba ukufure komori hatu alafu iwasuli daraja imaraia walohozihoni wabao wavuli hao wanrwa waje hansi na hoja harma daraja kawishia mri kao ngushemelizo ensi ihunda nwendeni ihunda unono ensi ila wenzaya ensi ike harma maisha bora ensi wanansi wafanye hazi ensi wanansi wasome ensi iwasuli daraja zenzi zikae harma daraja wake nafasi ukahini mavamrajo kanza yede ngujo bali no kando ndo kreelo zenzia ensi ngebidio zeluzi ziwasuli daraja izo ndeze hafidishe mwanansi ensi mwanansi alale mwenjeni daima almidrar yatike wasuli daraja periodiki okaya ngujo ka ulala mwenjeni ngujoka uona mwenje midi hata 14h balaza nozila ngajoka mabala ngarero mwenje harimo majera hatu izonde ze mbio zatu ranza zenozo zibadili bien sûr litengwa nai harima daraja namna jerajo shindari habili rehunde madhamana wajuka maadilifu wajoishile malanze mwanansi ne heli mwanansi oyatabi hao zenongo hizo rizireme wala wakoza wala udzoni wakozao hano wakozao wala udzoni wakozao hano wakozao wa Johnson na hoja no javanweri tomama nani no ona damu watso hingu Ruzangu kolaja ni rendeje ni jibu kange ndawe sonke kejaroa hande nduza ngumu dukari ajad. Bon enge leswala hilo baada naona rashemeza ngariono wala onru watabi hao wakozao waonao heli maisha yalo masongefu harmwe komori hatu hautabifu na usimbufu waondo wahimaneze hoja eni wakati weshie mwanansi ya rongoa o wasilo daraja kaya ngwamba yao ngwamkadhibishao ngwamono mwanadamu tsihindu heni tabia nziro za duniani ngono mwanansi uo ngukadhibishwe mwanansi ka ngukozo ngushemezo katsuko zangu dazo shangu kozo ngushemezo ngwambo ashebadie komori ngekozao kejabidi en 2025 ikomori ike wasili daraja ya uziro hamande helenu tusalimu ndu zangu omudu Karajan. Kejabidi okari wasuli daraja kaya komori rienshi harma daraja usonge fuhelinu. Mwanansi katina tamaa. Mwanansi katuna menri hala. Mwanansi katina daraja kangu ngena hazi. Mwanansi zenoizo pia zireme mwanansi ngu hasimbuha yespria hilemewa. Namna ika ole toifa ngali rumishi hau ziro na igozi shamvu. Rimingarshi habilio. Wala wanrikao mono leo lamna mohoro wa hasumani na fatihu yenda kansar male dawla kifahari la mroju muonoze daraja za ajiri yokaya ari haja ulaya baada haja ya ulaya cameraman baada haja ulaya garde kormbe sedeheli wahibu kama bashetoni watawa baada anaishia za noveli hizo sikaanzani vya message yangu si profite video na ipibli ya mkataba ya kauremaza shamunkwaleza hahe si profite bala tanziha message wasili ukaonruwe uono wanru wasomo izo ranziha samuka almuradi olamna moro asumani na jarenge wala na jawarondo wala waja watala hobardini hunu wareje iba wamba komoringa zikirio wanru atidota wabanyinde mwabanga zikirio
mtitao mtijua mwambi hayensi na nyinde mvao ze suli mtije mwambi hayensi na nyinde mkazao ze bera mtije mwambi hayensi na nyinde marenga ze nyumba za hawana shohatu mazimenya hoto zikaza mapicha yahe adui muhuyu urilo nae harumwe komore safara leo sifanye publication hii bahiti yono komanteri yabo ya wandu mongoni no wakozawo wasimbu hawo harima oziro urema ole toifangwa omongoni kwa na ujwa wambo kangwa ona raha iti yokomore embabiyo kwa na ujwa wazambe ngwasimbu hao emioza hao ngwakozao ho usikini no usijini fulo ho masiwani no ujiro anza ya ulo masiwani ngwakozao ja komanteri baloka muradi nyima baoka ya wandu waje warengwa nyinyi vanyu mtidoja hunurisijo hatu abonga manao enga mjua mtawe mrende jabo mabao kangazikiri onga mtaoza bari ono nongozi la ngazi meriteo zike udoyo harmo wakomore majawabu yala wakomore ifomdo na ze wajiza ho wandwe namna wanadamu ikao ani wajehansi no ujiro unu ngwasweteo harmadara jokaya leoe manansi ulio Ulaya uonde wendoe wafanyila mashuhuli lewe manansi ulo Ulaya uonde wendoe waninkawe hila uonde wendoe wavaza uonde wendoe nizahaja ngwa urengo telefoni yokaya na ripare Ulaya bahari leo watijitamke wabjwa wamba ngwendo masiwani wende ba wambokaya nyima bangazikirio mtita wensi nyima bangazikirio mtita wensi na mwikele ntize mwone raha bamnuka dota waraha mjaparosha mriata waraha mruta wa huzuni na tabu ikaonga zire mawaru maana wananyasi wangamilao mabarini lepo zensi zao za bamba ni wanadamu watona izirumbi ni wanadamu ikao wanadamu kaongo ubala au kawafanyie mbebe ruhazi shatu wanadamu kaongo ubala wasailishe ile toifa zidu ono tusalimu na malongerali ono maana wananyasi kao ngarita wao ngarabi hao ngarijo on siva majunia na majunia banu hataba wallahi bila siva majunia na majunia banu hatarata orajara kalanza shenrushinu yonda bozenti za hatu za wasolidara jokaya ngizo na ujiro wandu ikao kwa tina irumbi wandu ikao kwa tina imani shawa hafili haeze mbaza hao bengeti haezenta ya urasi ya hangu ya manzishi tama na mkensi hoba hija ema jawabu mtamendrabo venge mtidoja hunu bahatangario nao wanadamu wa roha Ulaya waja wafanye tumu zonde zemaliza hao wajunga nizo enamna washina waone tartibu yokaya wajitartibishe sonti pia kuyanzaba kimalama ndohu shandeze nafasi kuya jokanti malama dahu ya ujiro na usimbufu na indini ika eni ujokana shobaha harimadaraja na rehabiliza nozi badili sonti pia rendera kanti harmona nsi wa hatu rirutubishe zensi za hatu sensi za hatu zikena komo zoka zikena wandu hokanti ziwanga ziho wandu waambiha wenji wafaho barini wenji kwa sujula ngondongwa harimaze pirizo za dunia harimadaraja kangwa ngwanza wachawe zensi za hatu ili waonekana watojwenda waswete wakena vimeyeri la prepari hao kati wa komo riwangwa na lomo nziani na wale wakana malaho wakana famii wakana wandu ikao ndongo ikao waka uzireje sha waka utumaini ukangara abandone uzinuri yone kangara jokana wandu onsi pia ngo hisi udodudu wa moe heli wandu wajibali yao ono imana mudu ya rohao ya chawao zansi zao indi dai hizo ebenge ekale obo mkomori fulani ngo hisi yokanga zikirio zabari nao ujao vanu harma hoja harma daraja karamba ka utsitawe mutirohe hapa mtijahunu evenge utijahunu wonde diaspora kamiloka waondo waro hijabu utsikena nkiriba shandongo ni mhule ni mkaribu za mdu wa diaspora bomana adamu ono hukawa yoengu ngufanyo hazi dinyuma ono haundo ensaba mwili hahe harma daraja ka malia hunda o ya timali haramu hokangu jora ngu asubuhi hata jehonde waondo waunde miji hatu waondo wafanya oze nao zoka wa developo miji hatu ne diaspora wonde manadamu joka ujabo manadamu mdenigre hasibabu yoka ya hambwaka ngaba madhoma na wapeu walo masiwani rajwanza wabadili evenge mtijao nuritijo hatu
Asopo yonde daraja bwana damu majansi ritijao hatu. Ha? Ibenge yonde risala ya hangu na kamuhimu ni vehe duka ya Allah bwana nsi. Lefuko kalisi jangu, lefuko ngilo ziro, la tumba mpaka, namna ikao ziro ununguo, hanumaima siwa ya hatu, namna nusu ya hao, wahiso kama ngasi haruma mtezo. Wandu wana hatu, rititezo wana hatu na wajua hatu, ukaya sisi ngarshindori luite haruma daraja hao ziro ulio unu. Shama udu jokiri, zenongozi zijo wasule daraja hiyo, wana hatu jokiri waone pire hanazinu, ukaya ngwajodore na nziro za tumba mpaka. Wanzani wangu wa jamalifu wa shababi ikao ngami harmwe dunia kamili. Bali na nyimlo harmwe komori. Na muangalie odziro kao ngore mao. Muangalie ni wakati kao ngamjua ukaya wananyasi wenji. Na wenji kao wangami la mubarini harma darajo kao tuhanza wende watumaini. Warohe harma zensiza hatu. Rirohe rije malamada hunu. Rije rihunde neema. Rija shawa mwanadamu hajange hamaizi. Rija shangwe mwanadamu hajange harambua. Harambua daraja ni falsafa heli ensinu zensizinu ikaunga zena daojo. Ubanguzi warangi haswatan wasuli daraja uhala dara ponsi juba. Ubanguzi warangi haswatan uhala dara ponsi juba. Izo za haho bu mwanadamu rukayankilia haho maizi yelewa bo mwana mashababi uloho masiwani. Jana emri akaula harmwe diaspora akahubale amaluwaza akahubale ashovaya akahubale ashovamba bala hata mawasuliano akahubeli yayo na maturu ya babo na babo yoto utarua zila aparei foto zila kamera zila jau bo mwanadamu izo abazibadili zevalizi ngazijao hendi ngazijao hazitimba za nyama hadzi wala hafa mkuhu izo neze valizi zilao laya safara leo ziwasuli daraja ziwasuli abo bo mwanadamu ele okaya zenongoyo kazitinyangu zeno zibadili hauziro ono zenongoyo zibadili hauziro zichimba za nyama ono na ziaza nkuhu na maziwa ya hafa izo ndeze nozi jao harumaze valizi kutina wakati yoka uviaze bu mwanadamu kutina wakati yoka uviaze uniki wa nafasi yoka ya uviaze haruma daraja yoka ya ubeli waheni vao la nyumeni la duba nyumeni yoka ya lidube wakati woka uti yoka ya ola mrujo iyo ngutoechela lekomi ola hahe ula mnalendri ngebidio nisenoa inene na hule zichimba za nyama vanu ni wasuli daraja nizihange nizijaze haruma valizi winu nibali ya usahula koza mavazi safara leo walo wadzatu watodova mabonde yonde heze nongoyo zaka ya wadzatu waka uyesh haruma tabia nziro haruma wakata manduo kartu zombe asha ijokiriza zireje na zire rezentomati za bati zenozo pia ngazitilo harma ze valizi aboko wakati wa maluwaza na maruru yoka ya manama ulio masiwani ulindo emanga uyaje abale maruru na shovaya na shobambaje wakati woka uti bomanama ele wakai hatoriyo namna jojo kaushina riluite ngebidori riluite ekomori hatu irutubishihe rijojo wasuli daraja ukaya leo ekomori risimame haundo heni ujo rahaja shanga rijo shindarshi adili riwasulishe daraja ukaya radili nazi sharsido risido na railing zonkoma hata mpakanda havo ngarjona na hojumabaha ni angalie nrozi na zinlinda wabanu wassalamu alaikum sha hata mjodo mlahani daba hainu hata njo kupe video ngamjo publie capture d'écran zenongo hizo makaulu yao ngebidio yao walie harma ya dunia ngebidio ya pepe harma ya dunia wanadamu waone namna wajitamkao harma uziro na upeu urema ule taifa. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Shukran.